I zdravo ljudi, danas ćemo raditi tutorial, pošto ja imam za editovanje ono sranje, ali ne umem da editujem. Pa sad ću vam pokazati kako na YouTubu da editujete tačno sa YouTuba. Imam jedan video spreman koji sam sad sam odmah snimio posle njega i ovaj za danas, pošto stavljam klipove uveče i ujutru i uveče. Sad ovako, uđite ovdje na YouTube, snimam na laptop, sad ovo otpremi, to stisnute, i ako imate video i to stisnute. Neće malo sporije zbog snimanja, znate. Evo ga. Vidite ovo. I sad stisnite ovo da pocrveni. Sad je ovako sivo. I sad stisnite da pocrveni. Vidite. I onda kad stisnete, izaći vam ovo. I koji video hoćete da izbacite? Ja sam malo pre snimio valjda ovaj. Da. Jest. Samo 2 puta stisnete. I izaći vam ovako. I ovdje stavite naslov. Kako ćemo naslov? Što smo imali, zaboravio se. Da. Kako promijeniti ime na YouTubu? Sad samo da nađem upitnik. Jeste, pa znao sam to malo. Nego vidite, meni traje video 3 minuta, a vidite, brzo se edituje. Znači, dosta brzo. Tu stavite kako promijeniti ime na YouTubu. Imam 3 subscribe, ako biste mogli da subscribe-ujete, to je meni mnogo važno, vam je to, ne znam, je sekunda, 2. Samo dole prebacite i stisnite subscribe i to je to, i like ako možete. A većinu subscribe. I da, ako ne umijete da pogledate, ako ne umijete da promijenite ime na YouTubu, pogledajte ovaj prošli klip, piše kako promijeniti ime na YouTubu. Evo 95%, sad ćete valjda brzo. Eto sam se ispričao. Ne znam sad da li ću snimati ubrzo ovoga, ne znam ni da li da snimam. Snimat ću ovako. Evo ga, gotovo. Samo stisnite objavi. Vratite se na početno i internet mi slab. Jer ovo je ipak laptopa teže vata. Evo ga video tu. I ovdje. Samo da vidim kako to izgleda. Tu sam stopirao. Pa ću ja sam to pogledam. Evo, ako vam se svidio klip, ostavite like,
share i subscribe, ali za subscribe molio bih vas da stavite i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!